Kania kadai ka jingjan adu pratarik benai naitung arhajar arpusau ba imei it pip lengdo ila ja nalayeng hakapor shipau beje AA menstep ibadai nakasnong diwon nang telu Ribhoi district Meghalaya. Karkum kakubor balayatu na kibahaying hasem kilayatu ba om syam ladon na kano kadau kajing yakan at na ying na sem jongki Hendrey imei it pip lengdo idon hapadeng kajing shitom haki bor perkat namar kajing shitom jong i kumba South Nem AA. Layatu ru ba menshua ijuja na ying na sem kumba shikenta arkenta AA Hendrey i 154 syaying. Hakani kajing japat iklem wan ying shu mentala jan laisngi. Na kalyang ka borsnong ki longkur ki marjan merpa ki la persyang banyawat syakleng kisnong ki tau mentala laisngi. Hendrey omsyam lalap ya ine imei it. Kumbala ong da usekretari jong kasnong diwan lada kimlap mentakasngi kinsa pano da ka FIR. Kumta nakal yang ki bahayeng hasem kila kerpat ya ki pajba ki bayo i nelap ya ine imei it sya kino ki jaka bakin pentip lem da ka bokol ya une number ndru khandai jero khandai ar pra iwe khandai pralai. Syong isa habo diwan nang tlo. Ja na du besi nangkong ka pratarik na Julai. Ini na ying por po stiang itu idon ru haga jingduna ka bot perkat dadon gejing stong tal kumba sau snem ilek iwan man kasni tambah jam tu akunta la kita din kita ilawan pai temen tu praterik pat ini na ying ap ni nanti kan no man pai siu hadin kita nila lekuat sene setai para marjan iklam lap tapat ini para marjan gilayawat hadu mentar gilayawat 4 lap 4 ka FIR empat bu ngidang siu yawat senang mentah menin gilayawat mentah kesngir gilayawat kajang kong jeng i ketika kablos karong li adam sentiu berit nang kajang kerja pat ba bablu mathok yong bablu rong da kot kerta jeng irul adon nyok nerusnen kata de ngamla on betai nomor man kesni ini lagi ndi tang hatu kesni beja man kesni man kepot ja ini tambah ilek iwan haga sisni ru ilek laisen sausen sisni tambah sijak kai untuk sikenta man pai haga tu pratari pat ikremon pai hadu menta kemudian kejinjak dan dia kejinjak jadi mendapat periuk jengtip iya sidon buang oh ngilap mentah hayo ngilap tengah pengiru ngilek iya kami ikrem ya kenduk ikrem dia i kejing kepat ini ya kepat bak dengan sim-sim tau ya dibahaying hasem nada don gibayo i lagi balap hagan no jeka ngapuak bakin kepat red iki bakin niatu lem bakin pentip sangi gibahaying hasem tau gede berkata nagaliang jongka lor sinong diwan nakum sekretari sinong diwan nga milayo ya kajing pentip na ki bahaying hasem jongka kibadegi kun jong ke kong pip ndok ke balaja na du pratarik mentau benai agapor kumbai sipo beje sipo steng steng de halor ka jing kerpat ki jongki namar bakim lap su baki wat ni hatai hajan apa de ba kila pentip sektor barsinong ni nagaliang jong ke sinong dap dari sukia ban ngila persyang ban yawat na du nin minta mendegasngi ro ngidon kanong sinong hakba baru kini ki jaga akibat marjan yang kesenong diwan ngila persang ban delewat adu mentang 4 yo ke kubur noru laki laut nem adu mentang dan nak kalian kesenong kumbaki tu nak kalian kajing berkempat FIR dan nak kalian just kesenong kesenong bede berka FIR nak kalian juga kesenong 4 ai kata nomor bangunan don gaji tunggu ban ya wan ina po kesenong ketap kumbala kepat dan bahaying juga tapi tu nak cuci naik FIR lada ngimsyam maka mendegasni dengan haban ayat FIR